Whaatala whātu telefono Radio Samoa le nei fo I tae au, usimail whaafonga o tala o leso lua. E tūsa malaiva sa fulu wafe tangata ni usila whao popo le anga wa legal aid po ofesoa soani nei mo tangata e le ngā whātia le tau e totongi mo se loia. Mai le minister fo e whamasino ngā nafi kiri Tampu Allen o nei tangata whao popo le anga wa ai mai le masino Januari o le tausanga asau. O se fesoa soani o lo whaatupe mai le se lau whaasa fuluiva miliona na sau ma le pāketi o le nei tausanga. Ma ole ase I tia le se fulu 5% tangatanga wa a fua I tupe maua. Ave e sea tu lui o lo totongi, toe ave ese ma le 5 tā la o lo totongi. O ni suinga o le afe soani te le leanga wa au a inga I maua la lalo tupe maua, ma wha iti ai tā lafu ono le tau e totongi, mo le wha atalo sanga ino nei fe soani. E se mai suinga mo tangatanga wa a mai a Januari, o le asa mua fo'i o Iulai o le tausanga fōlava, o le asi e le se fulu 2% totongi le tūla mōlo ia. Wa whaasae ni usila au ro whaatau mai Lucia, ma o se sā wa whaiai le mai a whaia fo'i au se tālia ma atu nu o lo I lalo le G7. Mai le minister o le vai whafona naia mahuta whaapea le minister o whaatau wa inga Damien O'Connor, o se tasi o ngai o inga ni usila e whailoa tua I pia ia Lucia, e le talia ina e ni usila lona si itau ia Ukraine. O le whaasao nei a seto se whainga lea ia mauti no ai, e le ono a vea ni usila mātunu e malu mai iai a seta nei a Lucia a o whaasa ai e isi atunu. E le ngata I lea a o le whaonga ai e Lucia o tupe maua mai nei a seta e whaatupe ai tau wa whaasoli tū la fono. O le whaiunga wa whaia ni usila, wa sau le mai o le whanotanga le G7 sa whaia I si amani le vai aso tāluai. Le ana whailo mai ai wa whaasa fo I Amerika, Britania, Kanata, Ausitalia mai Japani, auro nei a Lucia. O le aso 25 o le masina le nei o Iulai e alo I ai le sa a ni usila. Ua fesilingia nei po o ai le pūlenga o loo tāngo fia so enga o le maliu o le ngase le ana toe alu I tua mai midol mua ona o le tumu, muli ai toe fo I atu ma ele I lewa ai maliu. O le maliu le nei na ripotia mai le masina tāluai, ma whaia mai ai so enga pe na whaafefeo na toe alu ese le ua maliu e ui o le ana sulu atu il fale mai, I se tūlanga ti ngā ina. Mai le taimina a matai so enga o le asa I lalo le vainga le Manukau District Health Board le fale mai a Middlemore pitai, o le ua suia nga I le Health and Zedi le aso wharaila le vai aso tāluai, ma ua leilo ai nei po o le ale tūlanga ua o iai le so enga. Reporti le leitio ni usila o lo ta uai le fesilingi o le sa taifono le pulenga e tusa ma le tūlanga ua o iai. Peita I hele I tele se tali na tuina mai pau o lea uai lalo le pulenga fau le nei mata upu. A o whaatali ai pia so enga, pau whaamtalanga wa maua mai le taimi nei. O le ua maliu na ia si ai middle moa I le taimi o lo matua I pisi le fale mai, ma o lea foina umi le taimi whaatalitali e wa ai se fo mai. Ai mai nisi o fo mai o lo o lato fina wina, sa tatau lava o na ave le whaamua I le ua maliu. Ai mai se o le ti ngao le ulu o se aunga e le tatau o na whaata malai. A o anga iai au se tali e whaamuta le toe tāpau whaamauding o tui o COVID mō pase se taunu uatu. Mai le pale mio ni usila o le a whaatu mawina pea I le taimi nei mō ni usila. O le aso atai au le o le a amata le toe mo mi ai ona tāpā pepa whaamauni o tui o COVID au se talia. Ma o lona winga o le a tali ai so o se pase se taunu uatu mai so o se atunu utusa lava pe ele I whaia le tui o COVID. Tu mai a ni usila, I le taimi nei o lo tutusa ma au se tālia le o lo whaatanga I pea tangata siti seni manofo mau. O tangata siti seni au se tālia a o lo nofo I ni usila e wheo ai e au noa ma le mo o mi o whaamauni ngō tui. Sau no Jacinda Ardern e lo iai tele se avenga I le taimi nei, ona o lo o whaatanga le wheo ai o le to a tele o tangata ni usila e au noa ma le mo o mi o whaamauni ngō tui o COVID. Ma o lo o whaasino le I pase se siti seni ma tangata nofo mau. Pei tai mo isi umo pase se fe malanga I le I whaia tui o COVID, o I lato nei o sau no Jacinda o lo o wa aine iai ai mo le taimi nei o le a whaatu mawina pea. Talam le muli, popole le ta avale whai burger longolongo a o kilani le white lady I le ono tāpu ni o na whai toto a mafo mai ta iala le council. Na o le tolu masino le laisene le white lady o wha matu mai le council a o wha solo so engo wha sea mai pisi nisi tu a oi. Mai le e ana le white lady I tala le One News, Max Washer,
o loo ngā lue malosi nei e sa ili se fofol whaafitauli, whaatasi e ma le council. I reporte fōlingo le fesui ia i o le nofuanga i tuwele ta avale whai burger le nei a le White Lady ma fua mai i ngā luenga o loo whai ei awala le taulanga whaatawa au kilani. O se tasi leo i tuwele o fia i pisinisi o loo ia nofuanga. O le White Lady wala talata i le fitu se fulu lima tausanga o lana tautua ma o loo whaataritani le pule ma le popole a whai ai saule i unga le council le sui ana ta iala o lona winga e ono tāpuni ai ma le fale ainga. Tala nao le tae au, manuia le nei aso.